Pharmacy HSLC examination the first position ta khabara Rahul Laisram ni yumdani hojik Rahul Laisram da kari hen mo lege habatu ma'am ni yum tan besi position ta ra pusida kai wakha hawi ge habya tan thum we do my mem I'm tin my for it ID pass mo ta ni khalu de ba ID exam je ta ho ne lai ni no ma man chena to si yum khala me do pass mo ta ni khang de khal de ta no ngarang khai to kani na hai ba che si da gi kha ka no to ba hai tension ni khai ge ra ke so lang to no kan lai kari stream da sat ke na khan bi science stream makha tam da ji ka kadai da tam de khan de tam je manipur di tam ne im 5 second to me ba kan disability lai do school khan je Manipur da to do ba ai Manipur ga dam ni na kan da ma pa ne ai ta competition da wang ma da gi tang mo na dam kitang he lai ta dam hi no mayam dam he ne ko no mo exposure to ro ga di no da ko kal tang white ne lai na ko ado Manipur mo da lai no thok mo block ne do ai na tan ni da ta ku di kan ya ta Rahul na asmaina hotnar pasida khagi tuition gumba coaching gumba to bi gi belai tuition je dum tuition je culture ma je chale no ko sat pa je chali mi da di ma kha ko le ma na kana bi lo je ge de lo be ya de ma na kan lo ro jum lo ro ya da nei na pa sa pa je mi ya do ai na hai jai ma di chat ni na chat la di pa na kan tong lo chat la ni hai ta ta do school da tuition khena ba je khena ba kha di lam lai ai di school da to lo commission lo chana mo to school da ya ro adagi school hina khoi gi demo covid situation mai ba da online to ba je online je net ya ta ba ta ba adagi thunda chan lok ba amai to ya wa do tuition na mo adu ma kha pha ga da pa na clear to to ma cha la ko ne ana no tuition je pai ni khali do chali ni ma ko ko school gi no ada na tai online so na ta pa ya wa do ko sa loi na mo ti no ya do ni na ko adi ama ni tang no ai ba na loi na mo ti chali na me ta loi na no ai ya da ni na du gi di lai science stream da sat ken habi da ko science stream da sat laga makhata da kari oige da asa tham bi hala ai jigan ni professor oige ni khune hotnar pasida lai su pa bi covid manung gi se kamaina pung kya lai pa gi kamaina hotnar ki distraction am lai ko kamaina ta pung gi di ai pung on di lai ti ai sum khan pung ho mari ai ni pa ma lu pa ba ji ho mai ka ba ni ti pa de bai pa ning dra di to pa yaw ai nam phu da pa ngon kam sang do ai pa ning ka hel pa do yaw to sum ba ba da ni chu yaw ba covid manung da si hen ga le si to ri si re to ga gi si ke le an gi de de lai pa ja kan ya de da ai pa ning an to pa covid chin na lai si kha di ma no ai pa ge da tension ni ge le de asmaina hotnar pasida ko creative se kana da na tin creative se ba de ki ho sa se ma sa ni so le ga no pa so mo sa ko to ki ka pi